ta Jesus mado Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan asoran asa hupasonang hamu Junaro persorioni Junaro parukiloni Jesus 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 mengapula di sini Naposuki Dina huwai na beniti Jesus 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 mengapula di sini Naposuki Dina huwai na beniti Jesus 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 mengapula di sini Kakak tadi. Parjulu sahali kapangindo hari pasun tomat-tomat bebata ima naing ulahonota terus kasorma tua ni ina nami na tua nami sa tembur disyalani dihamuna amang guru nami lain nami nang dihela nami ditikyon nung atapak hani dison na marangi na mariboto na marlay na pasahaton di mapahat-pahanan saut-saut ni ina nami nagpakyot na di adat partuon na bibaga sa sadaryon di syalani akaraja niya mangbun karaja nila ku kaya nami dison siyan asiro hanami
natut ni gugo nami, nabuhi pasatan namin ima, di pahan-pahanan malang ito po inulu. Nang saw ni adat persormatuan na tuta namin, asang pasak kami ma, asa dinggan ma, ulahon hamu, asa namamuka sa pinakasipuluhan non, di ulahon persormatuan ni na tuta namin, ang diya bilihan tuhata di kasaluk na kami pason, gogo tarumubi di hamu di namang ulahon mo kasat kami tuha mo na aka raja namang guru namin. Di siya lang yun, yung songonop penabuhi pasatami yo pasilupan namin tuha muna lasroan ibadan lasroan tudi muna na doon mo yato mula ito nagkata mula parang dito sa luna sa sama mali mo sa radya ng laula namin una di surat pa sa lumutin ng parsawat batuan yung natatakaw namin ang di matisaw na tatapon na kapatid sa kahilat ka na lumuan isaw
Aduk doa mana disukui Tuhan Jehovah di mana taifa. Aduk doa mana disukui Tuhan Jehovah di mana taifa. Doa mana disukui. Dewa Jehovah, amanami nama bangsa Indonesia. Amanami sedikit Jehovah setelah Tuhan Yesus Tuhan. Maulah teh pasatan Tuhan. Allah tekas seperti lakukan dengan rasa ditotong nama Tuhan. Boy ham Tuhan akan pasang. Oh Tuhan nama Dia. Oh nama Tuhan. Ali Tuhan kaharima diorang sebagai sesuatu kemungkinan iman naik pada dan nusa kita asyik nasa mana sih adingan mau Tuhan dua kita ini mana ini dan Tuhan dalam ini Tuhan Yesus Tuhan jadi amin. Ikan nauli di nakok ni matani arion, anggiat matudu, nakok parlabaan, nakok parsaulian, nakok masaluhut keharingganon haulion. Jadi roha itulah tujulumu mangaliat parsilubangmu dinalau pasahat ulus sabut manang ulus parpudi tudai nangon tuk kemudian betulang naboi avec kami dalam parsilubangmu malapo pusuma rohani datulang songoni mahatanami mulai di mana dulu tu mandi kemudian sinami wani bulan-bulan muna dalam pasal ulus parpudi orang yang muna begitu Boston inakuupeo toktong dong takas upaya ihami mo magurang-gurang dubalga mo dupang bikikina mathambuliang mo tuhela namin imamora o boto turi toktong dong pasatami duho rakdo telayan dalam di pasu-pasu panitia kami di bawah Tuhan lain. Minggu kami itu siapa nami asa pepek salma tua mahu toka na sendiri siram mangulu ikon na sinirang nyamatnya tu. Tahu mahu dia teo dia mata nang sarong na. Asa kuala lagi musikol mahu guru la pukelau. Asa lu muna sa matua na lawas pat kiro muna di uro nyai. Takas di jalo saat mau tu namar pahuk, saat tu namar ni marnon, tu pecah nilim, nak uli mak kenalingan, semua nayong. Jadi siang diam mah, kokoton nak betul. Ulos namar puli, yang kasahala, tua kapuparamu, yang kau hujan niroha, untuk niroha, tua kena marang-maranggi. Sada raja mang sarte di bulan pinasana roh.
Matubo akadawi dari ikan pangandario koda pada untuk buat di dongan di tahun nunggu bilang ko parang. Baik baik ko pasal tadi kamu udah perkulion belum sam. Mana pun sahalat tuh, mana putih kalian kalian bilang dia dong. Asal kita tok kaduan masih bilang ini kalau salutna masih pertukulan. Marbei inaudi matbuin. Ubengan do tolami marbei belum disipi zaman. Ubengan do marbei belum disipi daripada marbei belum dibuat. Matamunai pasang babang nak kamu akan masuk ke budaya macam akan kami beliau. Oh lagi. Jadi mai ipertunjung lasma roh ipertunjung dulu. Oma buan mana puji badamu di batama nama puji tondim madela taurang anda sudah kita lalu madani dari pokijong kurang dua pengalasiong dua tamai dari rumah-rumah jauh kamu do mana pun dari bulan ini terakhir jalo mucat pulang taino lopi gijang salah gijang tuluar Rebecca murabunai Tuluar do rabuna ya. tuluar rabuna tuluar nah gijang iya Oh jangan di pada stokin lain. oh boy paling kamu sama jadi si kami ulang-ulang sendiri akan makanji akan pun dalam selamat sama di mobil juga saya tuan mau tidak punya bersama gimana yang mana kamu aku nami saya undang mulai Jadi mau lihat mak tulang nabur dulu tulang nabasak nunggu di pasahat kamu pulau sabut padang pulau parpuri tu lagu dona meon lima parpuru munau anggiak mah tu ada dalam budon mana putih haringgang mana putih haulionon dihabis alus na pinumparna jalan Oma ulus ibana lau manda botol tuhata usul hatuna ngasih saliling nilelengna sahak matulang hujakon hangi akada digandauli marhiti hatatang yang muna dua mata nomor dua debata saat gade saat toras mahita pas ponsunnya mata nomor dua debata mulai setikio saat tu area ngoluta tu area nengro oras mahamu ulah-ulah nami oras hangi pargele mamusiro po di mahatulang Jadi akan sahat na dua tarang nabi dogon sesuai itu pakatayot tanah bodari tuhamu amang pangulan hurianami ima pangulan huria KBP nasian sijarango
asaroma hamu amang dot inang nalau mamulai acarata. Oleh delegatas yang melakukan manusia ayat sada saat kedua. Rapot Tuhan Yesus buka ulamu. Digi mabugas nai rohani pahoho. Ayat si kausok-usok ni bangsa iman nasihat petani di bata di 2 Samuel 12 ayat 10 seorang madidok kisi dungini na si Daud mamadok sinatan nung amargo sa ahudok pagjahowa jadi ni na sinatan mamadok si Daud at tong nunga di siya sa Jahowa do sami dang bemate ang guho didok di bahasa Indonesia. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati di masa hatna martang yang mahita. Alai di bata Jehovah amanami namar bangsa di banu bijang. Jumolo kami Tuhan madok mulai tegurang tua lupa muna sumurumi. Di saluhu tasini roham na pinatolhasmu di tonga-tonga ni mulunami ganuk. Alai Tuhan Jehovah di botohodo di parpungan nami para di tikyon ima di paksa umatong na tua-tua nami sa tunga ni Jabon nang jumolo manokoto atong ay matodina tulapun walay Tuhan tu surgu hasonangani jala saluhu tali Tuhan keluarga tininggal ni inanamion homa mga pulinasida tu akal nga manginton asa makirim na sila Tuhan hodo si Pangulo kami, jalahudo si pujion nami sa lirik kami no pwede po pilyon nganyong amen mau diate ma pasatay matubo na asubuton jadi sonima mau lihat sonari belakang kita tu acara nomor saga nunga sipul ibu ke Pangulahuria ada bubuasi siap protokol nah orang lebihan non dia kakek pacarata tua suhuton tua mata raja tua suhuton nang tudonga sahuta asabu kita masih turut tiruan sesuai itu acara nak tertulis dan nunga tertempel di dinding ni Yahudian. Jadi somonima atas yang kami protokol sonari pinasa apartikyanon tu hata huhuasi siap yang kamu manang siap bapak tua perai dong bapak tua dong mau lihat di bata pakar dong dengan bahasa di bata di pemuat di bahasa mengumpulkan inai pabuhaton inatau bisa dengan apa ini selalu naik kata dengan bahasa itu berbeda. Ini pemerintah bayi di batari kata luhukna akka dengan di bahasa naik maka dapat. So semua ini marut disudi akka naliak naluruk akka rumah tu hula-hula boru nang rumah tahu tapi salu tahe kurang malu mangkuari alai salu menau pasatan. Mau lihat tema di Tuhan ni, nungah hipas-hipas samuro, hipas sami di son di kamu, lau mengulahon, ulahonon, ina paburhaton, ina nami, na jual-jual, tu inganan pasapok ina. Tinggal di hipas-hipas di bata. Gabi puji-puji kasangapan di luar di luhatan, las di roh harang kita, akan ang inokot ni tuata Tuhan Yesus Kristus.
Ima dito. Kung ini mau orang bentuk kami atau gue sih siap kami harus turun mau lihat ya. Di Leluang Bulun di Kulaon Salmatua jujur ngolu opuhoton boru sitohang satu umurna 25 tahun kita kamang Goar Dormi Sitohang tubuh tanggal 10 bulan Onong 1970 jadi marumur mah inanamion 85 tahun boru nirajai ruhut Sitohang sian sijuk pusuk tubuh ni boru artiana si hotang sian silingoringo parluasan marhamulian tahun 1956 ima tu amanami guru situa Lasman de Bataraja Nahinan tubuna pitu anak bawa 5 boru-boru 2 anak si Parjolo mana anak pertama nama Goar Lindung de Bataraja almarhum mangalap boru nirajai boru damanik sian siatar dana dinasida 2 bawah dohot 2 boru anak nampak 2 hon marulam si Mamora mangalap boru nirajai boru si Tohang siatuka danak dinasida 2 boru sada bawah 2 boru naung hot ripe na patuluan nah kino dia anak pertamai adong sautik di pasatami 2 nunga hot ripe alaidang dope gabe di anak nah pertama anak Parjolo nah anak patuluan na Margoar Mula Johnson si Mamora mangalap boru nirajai boru si Bolon sian si Janangosada dana dinasida 2 boru 2 bawah 2 nunga hot ripe nama nomor 4 Darwin si Mamora mangalak boru nirajai boru si Hotang sian si Pagabu dana dinasida sada boru anak nomor 5 Sapang Roha si Mamora mangalak boru nirajai boru si Nabela sian si Jarango 2 dana dinasida 2 boru sada bawah boruna namar Goar Betty de Bataraja marhamulian tu anaknya mang boru nami marga Situmorang sian huta baringit pusuk dana dinasida 2 bawah sada nunga marhasohotan boru napa bituhon Lisbeth de Bataraja marhamulian tu anaknya mangguru nami marga Sembiring sian Kabajahe danak sada boru sada bawah pahopu sian anak 15 halak pahopu siap boru 4 halak nini 5 halak torok ni sulibo para nile nang kami 30 halak salinai torok ni sudip pinompar nile nangon pumumahami 30 halak Jangan lupa
Dison hupaboto kami nungat dison hupaboto kami tuhamu luluan dita nadong di ingananon nungatung leleng di bagasapar sahiton na dua namion inanauhaolong namion na jojot sesak napas jalan nunga sering marobat ke rumah sakit hubungan hami alai oma tikina naung dialap tuhata inang nahuhaolong namion somonima buah na boy hubay kami somon jujur ngolu ni inang na tahaolong yon mau lihat mah. Jadi mau lihat mah somonima riwayat singkat menang riwayat hidupnya dua tanamion alai mana bayi sotik nai baku mai molo di ngoluni na dua tanamon ujung di ngoluna molo adong utang ni na dua tanamion hami aka puparan na gelena bersedia do hami akan melunasi alai molorong tong singir na ujung di ngoluna dua tanamion asa tong ma bersedia do hami di akan majarosak madongan moliate pasak kami itu protokol Gagena. Nga ipatay daw ko besan nakaning suara. Dito ko hanami daing manotto. Kalani sa paburhaton na dual-dual ko nagkukunan yon. Tuingan ng persatok ginani di bagasan ari sa dalyon asa nang mamotor hani. Kahit damang mazulo udang mula-mula. Asa marmula gani marmula oras. Badang asa toktok kasi di pasahod di bata pasupas munay dihami na dinaling ni inamamyo asa bahan asa masok bahami tuna dia sa muro alay pagdulo hay masok di bata asa masok bahami sa pulusada din na dulu do jari-jari tuna dia nanulo kosong ilo di bata beda mama magbuda di naduluho pagidon namin lumaik pe asa mangaliat kami akan natinggalon ni Dinamon kami akan marahon lagi asa dia panggawian dia panggawian pasu-pasumi di bata di hari na dinaling ni inanagnon pwede mga huwag kami lihat laos mangido hami muse aluluhong tamuma tusahala ni amat raja ay raja do hami na marulahon jala pinoparna do hami baru kamu lihat jadi nunga amang diluluhong kamu dah kita resok kamu amat teribata saurari nalo mangido hami digotong mula-mula asa marmula gabi marmula horas saluhuk na hami tinigdal honi situa-tua nami baik kamu amang gotong mula-mula jadi on hitarik mangido gudang liat
asam marliak hita tuluhali huhum masoba tusiamu kata tusiamu amat pada nabi asam marliak kami marliak horsami manoba aka amat taraja amat taribata betamu ama godang liati horas saunari me ama neng liaton nami ma si dua namyo asa hor samsal hukna tinanggal horna si buruma gura nombet saur rumah tua akan asal rumah tua bikin magura si buruma gura yakkan nombet jadi sogrona ba matutu amang marliak kami marliak oras matutu hamisan huna pinauparni na tua-tua nong jumolo tumobot amat dari bata saunari dinalau masih siuk-siuk kami dia akan mardongan tubuh mangidu kami untuk mau korban si kamu mah godak siuk asa masih siuk kami dia akan mardongan tubuh.
lihat ya mamak pati nami nungai weko nakinon musik ni godak siuki sayang dia madudu gawe parsauran damai di nama sisiubak kami nama hamaraki lawak kepada sundita itu akan nama ngihut so narep amang naing marip basmahani nama hamaraki asal untuk damang ma bedamang ma godang ipasi suhut anak tua digodang ala rapat dohi dan kinol doh barburu tak jadi tuhamu amang boru nami lain nami doh fito nami nungat tapak hami dison saluh nahula hulamu di hatat tapar jolo penakin secara totor dohi dan nama buat doh digodangon hati kadong akalaya ka amang boru keto sido nomu tuhami hula hulamu sonari partikiano kupasata itu hamu ini kita lunga siapa minang madapotok kamu waka hula-hula nami jadi rade mahamu hula-hula nami di ba sama dia penan non tapat paang balas maruhamu na moliat ma lasamu ma raja nami majalo musimuna hula-hula nami baik kamu majo musik na hobak tu si moliat dapat tunda ma kami
sinari monai pada natolak kubung asal tambahnya pun dua tatana asal lanjut to natana wala tutoni pe haroro namin pada potok panguna hula-hula namin las marohani rajay las rohani barang las rohani kopi Mauli atima dihamu amang buru namin ang akaito namin sa luhub na tagdado hamu akan nabubumat cari amang buru akaito akalay nung natunggang bunga-bunga tangan dihami hula-hula muna digay kamu au jatunggal tunglas rohan nami au jatong matang yang dua mata nomor 2 di bata tuari namang ihutom saya laptop ma karinggang hauliu dihitan nomor hula-hula buru jalai yang kanadana akabir nabi nya sebasau niawat dari bata tulung atau kamu siagia maya akan nabi yusuf dokur nama nomor roha siga jagumul hita salhukna asa tumbui buse jumpa testa silas di roha anggo balandi okason nunga tunglas roha nami anggalai akaito akamang buru silok di mahami kompartusi muse akamang buru neng roma hami hula-hulamu lau manabi nabi hamu asa tegam mahamu di hati dagamu sonta tabengkian akan kompartusi jala bolu tuksu sudi kita berangkat lauk sudi kita mau mempertiket kita dua bulan pandai nabi nempor pahami lauk nabi buru nabion asal dabang magodak sari-sari Tuhamu pandai nami. Bravo.
usip sabari kata sipuli 15 tahun binahuin namual tio binatu panuhatan damang ma budak si tio las baru mana ma tua selatan dapat tu damang ma Tuhan amin asyik dan cuma tugu utawana enggak do utama tu tugu dia lama-lama penggemar jualon sonari dia partikan kesehatan lima Tuhan mau dengan sabu Tuhan amin pandangan mau lihat deh iya mati Diamo dengan sabu Tuhan amin Somunipe tutupi anak kenata basta maruhanina ilo kasi tua-tua dengan ang gula maharko dong din lang maruyan Somunipe diya kami akan wasag doon na sa tuwan tamang masumasok hindi mo ito di muna isulanon lusu-lusu na kapasalaw kami kaduhan namin kaduhan nangyari
Somonipe perbuatir nawai terpakuita jangan semuanya dalam teman-teman jalan teman-teman Lima itu. usulan derol saya minta berkuat meningkatkan semua Somonipe masyarakat kami markuman maliate Maliate maka dengan sabutuha. Jadi Somonima kadang sabutuha tuk Somonima nakinon nawui terbaik kami lau masih jalanat Tuhan masih pasaurat kami tori rameng huton sedang mas tangangat kita asa tingkana kadang di pacarian kita nama dengan sabutuha dalam jumpa kasih gajamu untuk lawan warhatot tak kada dua-dua asa bui kita musim malas droha di akasih lauta suang Somonima toh di Parjaparan di saud-saud di dua tahun naboi terpatu pahami Tuhamu dengan sabutuhan nasian janji matogu utama nanggak daud huta batu Lasnarion sejuk pemusia kamista jaladong dalam dipacarian asabui ubal kapasatur nami capar Tuhamu aku diopason tuk Somonipe malampo kusuma dengan sabutuhan nami akan membodai nang majarosa sidung putih maha disiarkan sultan madong mau lihat mau lihat jadi mau lihat Gokok kamu duhani ang dinudumuna hahadudumuna sulihin na tahe o parang yung putay imo puta tugal si mamora mono di harunam ni pertikyanon tutunglo na rin inatan ang salmatoka alitan luluwi ma ng dihag mo sabot na kapaparang na buwi bajuk pahitan takas di bawah hatong inataon lima tunyangan pasabot kini. Jadi mula sama kami sebelum tubuh mana mau lihat terukan tu di bata melihat mana di batu di bata dihapus di roha diangka peparan ni nak tanam sama tua ui udah orang jaga tak tuba di partikiano semua itu tanah berjulung di batu bahamu di bersama Tuhan di masa saud kesaluhuna hula-hula raja rumah kota sulit teh di batu bahamu apa pertawingan itu hamuna persuas mahamu dua bertani di basam karo dari di si batu bahamu lima berbuih lima duduk berbuih gawe berbuih horas gimana inata lima berbuih ini dan sinama ni tangan nani baru kamu amat dua piso sadia las marohamuna manjaru jangan dibatama na babalgahon pasu-pasuna untuk kamu na hahadu nami Mauliate madihamu hahaduli nami ang iduli nami sinutagi cambutan usa lupa seorang song ini siya tugas yang mamora purba manado di Bataraja narong siya di Sanawalu.
Sabutuhan namin siya tugas si Mamora sungtuang tungsong manipin na buhay tarapat ubahami laas marwa muna laas marwa di muna suang sumania ka di parjambaran di mana dulu na tarapat ubahami siang dia sisa datangnya kita tujuan Nerion siya dong maulan na jagar ihita asa ubaga buhay tarapat ubahami di hamuak ka dong sabutuhan namin mardongan mau lihat ya mau lihat Kau nari di gokong muna. Sudah kamu pariban nami. Nung marohami di sana. Tuloy no. Kau ni dok ingatan na dua-dua. Dia madakana, dia mana. Dia mahatana, dia manidok na tukut hami. Mabilangin adalah tukut hami magkir. Mau lihat emang minum pariban nami. Takas do. Daud tabado-bado sonari iya inang nami pariba munaon opuhotok boru nunga jumoloy manil juduhatta jala apalagi basoma pulau nadingkan pulau hajagaru di partuat ni imana siala ni ido akaino ngakapariban akama akama tua penda ujuhami hamu asarapita lau makalason lau mamestahon di hajagaro di parmurah di jodoh namelon ima paribamuna somoni mahata nabi sekasutong mardongang mauliate nang marunggolo do hape pariban namin opotolo bonu mirei naksaka ngano nung marohami di zona paribang dia modeto baram to dime dia kamaruto seha mahami kalau kami pianon maka dia miho di zona tangro akajado pasarami nong dito magdera. Jadi, someone kata nami kaliban, manguridian nami dia ke anak namion, cuma nak someone dia ke gorang otisna, balgamba pinasuna. Pinasuna 17 tahun, torok maribur maka pinoperni anak ko nang sile, marbisu ila to dapat roka ma. Mana tua pa anak ma. Tarobi ko punami si hoto tang luar. Cuma dari perkeluarga ambil. Saya tong na kami ang pernami hari pariban na. Saya mat pinopernya di dorano. Nak kami yang mahilada ka pariban pili atau. Oh, no. Nakaluho dari hati. Jadi songon hata nami. Iba jolo hata nami songon pariban kita kan. Saya itu napeang. Apa musik itong bajoro. Tortor. Mula-mula ada hortor soba. Dia madadue asa marto, asa marmula gawe, marmula horas, asa marto bahwa dua mata di bata asa. Gawe nang gawe. Ciko di bata sadames, ini ngano perjo ni na dua pariban namion. Beda mama.
kami yun. May tamang ma. Tuhod masa. Tumat cailat nuhanami laba garuan nabi kainom ay marpari berdoa mutu inong nami on sutuk lupa butong mamuda-muda ada kita lupa biar kaparakon lagi jadi pos terrohat gua kapariban nasa lelengon dan akan ada berjuruh hamu na marpariban ni ba nunga di pasata musilum na itong mancegurang sakya matutu tuari namang huton laptap badus niroha di hita na marpariban dalam stok paribura kapok parata asabu kita mesti jumpa di bekas alas di roha jadi sonari dia kabariban neng Roma nami ada petok kamu tuk somor dia biar non Tarlu mo bima di hamu pariban ni inang nami opo ado day ako Daku boto mandok ko ni dan tapio iya mandok ko opo niya natin alas sirik kita pajumpang sewing opo niya inamun daku boto mandok ko opo bona mulai ada mah opo bona inang pajak ewogu opo renata jadi kajolo Tuhan naupat ko dorong nami yang aku mula hata mau jadi mau dari lihat jaya lo disomnya deh jadi dison inang dilas mirohanami nungahu dari kami las mirohamuna namar pariban kebetulan wiwat hami do pe dot abangon alam mata terubah ke hami dikini molo wiwat hami do perjuangan muda tu hami tak ukur hami di mujumunai namar paribani jala hamu do mengupapahami tiki geleng ujung di menurut di siaran itu tak terlupa kami tak terlupa kami hata mantok mulia asal lihat di pasar macun ni denangon paribang munon saya ditampai Tuhan tadi yang mau kagacang nyuruh terlupa biak aku saluna sesatan yang mulai denang terlupa biak aka dihami aka galeng muna dia aka haurangan ni hurang gabi do biak aka paupong
Itanyang mo na kon, nasa tubuan anak, asa tubuan anak, nasa tubuan boro, asa tubuan boro. Nasa dapan rokap, asa dapan rokap, nasa sekolah ka na pista sa lima. Itanyang ni, ako sa loob na niya. Asi marohan ito at marbinigay mo ito at unang di pa ilang, asa di pa sa ito, kami sa loob na padalyan muna, talo ko iyak na niya. So ito, gugo muna. Mula kami rin ang ikaw kami doon niya, mga dad. Sibat ko namin para suwang muna. Happy, doon ay nako. At nagarong kami, sa mga dahil mo. Maulutupi, sa mga ro, ilupo. Tadalas ni ro ang malinang na. So ito nga doon, hindi ko natarilo-lilo. Talumobi mo, pariwan ni Dainon. Mulai na tuwari, mulai matupang. So hinama, at muna kami sa muna. Tapasaan na dito ata, asa diay iba na, tangan siya muna, asa sonang matuto iba na, so pinay sonang nilok iba na paelpadang bekahabyaw, marasang ton, kanya ko, asa tibuaw diala Tuhan, alay, basa na doon ni Panido, di oloy salut na Panido kay, nung sonang bimana, dang dilalay mana, din na masay, mo lihat tegurang maday na, akan, di na pinatubang mo na Tuhan nga kagaling mo na, saya di kapal Tuhan, tama dia menagajang yung doa hipasan. Mau lihat yang Tuhan muda nang suak songli matu pariban nami musik. Pariban ni inangon sipulong. Opo terduli kur sipulong yang opo dia ke pariban na roda nana. Guru neng bulan. Guru amusin. Guru bajar nahor. Guru amusin. Molo paribakan na duan bersona bagag-bagag sa paribag guru ro ilo okay na pinagulakan pariban ni Ophod terdik jadi mau lihat di haroro muna alatong lutong di kamu akan atuk ni ko muna buat kamu akau huti muna ya kaboras na marluda sa marluda matuto panggabian parhorasan firma hukti baul-baul masalah asa firma terdi muna terdi kasalun na dulu jalan ngaron menuju akan ada pasangan imahata nami di nama jalo di haroromuna saluhuna dailang nami paliban ni dailang namyon tunglas marohamuna madong pasatu boleh di mana si balas badan muna menutuk sono piano na boy pasak kami tu mu asa tunglas ma daging muna di nama maki di nama jalo idola cuk guguli paribamunon na boy pasaton nami di parmoding songot tanda cenderamata manang na kenang-kenangan asa mana tu dia biamu asa tom di otamu opo terburu paribamunai modate
Jadi songoni mani hamu pariwan nami salubna tuk songoni ben naboy ketibita mas jalana kita sekamani paribamu dohot parjabaran naboy itu papa saton nami balas marokamu sayang dia matur namang huton laptap badus niroha di tanah pariban terluhu dia ngasuh huton sok-songi nak tinang nampar pariban nakin adong di besan natuaon kenang-kenangan sayang dia ma kuari namang huton makron haringgaon dot hauliu di dihamu pariban di denang sok ni mahatan nami mardong ang ate. Sonari melaju mai tamu saya tutot torsian baru tanggal 11 dohot sejalupuku.